جرونهیا کردستانی جه روژاوی کردستانی دما خوش به بینرین هیجام ایرو 13 آذار 2026 جه روژان روژا اینی امی جواره بلتنا دانی ساعت 7 پیش کش بکن پشتی به ناو بره. بله بینرین هیجام لروژاوی کردستانی مراسم جبو اوغرکرنا اندام دسته هفسروکاتیا پیاده بریس شهید صالح مسلم بیکتین ده بریا کوبر به کوبانی و ور بریکرن لباجار قامش دو تویم حوالین وی توی اندام پارتی و توی سیاست مدار و پارتی و سازی و ریخستنین سیاسی گند لروژاوی کردستانی هر کس لستادیوم 12 آذار کومبون او جبو اوغرکرنا شهید صالح مسلم بر به باجار وی کوبانی و مراسم که گرسی هاتل دار خستن. بریکو بر بوارگاه و باجار برخودان کوبانی و ورری کرن جالی هزاران کسی و حادثه ببیرانینه. جبو اندام دسته هفسروکاتی یا پیده شهید صالح مسلم مراسم کی به هیبت لاستادیوم شهید 12 آذار یا باجار قامشلو هاتل دار خستن. سیاست مدار و نونرین عشیرانین کرد و عرب شانده که پارتی و تفگرین سیاسین جواکور و باشور کردستان جی بجداری مراسمی بون. لمراسم پیامبر بر عبدالله اوجلان آسر ساقی هات خوندن. بنگهین ادیوار روژاوا بو و از هرتم به باور بوم و او هرتم دائمی یصاب مینه. از وی وکی جویه سری سریا دبینم و دفع واجوی آشتی و جواکا دموکراتیک ده جناما بار کرد. اول سر و بنگهی وکی سترکه که نمران آتا کوشین و آشتی همه بمینه. ریببرین پارتیان کسایت و هردرین شهید صالح مسلم لمراسم دیار کرن کو سیاست مداری مزن صالح مسلم به تردد جبو دوزا کردی و بدست خستنا مافی گلی کرد هر تیکوشیا و دمرجین هر زحمت در خزمتا گلی فکر. داوی هفری و حسکرین شهید صالح مسلم جنازه بر بباجار کوبانی و بریکرن لکوبانی جی و مراسم کی ورا و غرکرن. بله بینرین هجا بریا کو مراسم انجام بشین جنازه شهید صالح مسلم کو سیاست مدار پیشنگی گلی کرد یل روژاوی کردستان جنیز و دهاتن آسکرین جبو کوبانی وره شاندن له همان استادیوم 12 آذار کو که یک ج سمبولا سرهلدانی یا گلی روژاوی کردستان ادیلی هاتیه و در گلک آخفتن هاتن کرن ما گفت شاندن جبو کوری کردستان هر واج باشوری کردستان گلک نونرین پارتی سازی او ریخستنان جدوی مراسمی دا آماده بون ده آخفتنین کلور هاتن کرنده بال هات شاندنال سر دوزا کو شهید صالح مسلم جبوی تکوشین دکر او کت او خباتا وی یا جبوی یکی او بطایبتی هلوست او خبات او تکوشین ویا ده آلیه خط یکیتیا نتوی ده جیم دنوا آخفتنان ده یک جه خالا هری سرکه بو.
ji bo azadiya her çarperçe Kurdistanê tekoşîn kir. Tekoşînek bê hempa kir û hat girdin. û hat tezîbkirin lê ti carî gav paş navêt û di hemû zerfan de mafê gelê xwe parast. Heval Salih Müslüm şervanê axaftina xwe bû. Bi rastî welatparêzekî rastaqîm bû. Ji ber ku ewlî kêleka gelê xwe bû, îro jî li her çarperçê Kurdistan gelê Kurd li kêleka Rêheval Salih Müslüm û kêleka malbata wî. Bavê welat ne tenê tekoşerek bû, her wiha bavê şehîda jî. Ji bo doza gelê Kurd servî esasî em karin bêjin ku Heval Salih Müslüm bû sembola welatparêziya rast. Bû sembola azadîxwazê rast. Wekî hevalê jîn jî ez dixwazim bêjim ku Rêheval Salih Müslüm rêhevalekî me pir sadık bû. Bi rastî piştgiriya xwe ji bo azadiya jin, ji bo rêxistina jin, ji bo tekoşîna jin pir li pêş bû. Tevî nexweşî û êşê te çawa tevî rihê seferberiyê bû û te tekoşîn kir bi soz. Soza şehîdan, soza şervanan em carekî dinê nûh dikin ku em ê li ser vê xeta gote ava kirî bi hezara şehîd, em ê bi serbilindayî û bi serfirazî em ê duê xetê de bimeşin. بەشداری مەراسیمی ماڵاوایی خەباتجێڕی مەزن ئەستێرەیەکی درەوشاوەی خەباتی ڕزگاری نیشتیمانی سیمبولێکی کوردایەتی لە ڕۆژاوای کوردستان هەڤاڵی تێکۆشەر هەڤاڵی نەبەر کاک ساڵح موسلیم دەکەین کە تەواوی ژیانی خۆی تەرخان کردووە بۆ بەدیهێنانی ماپەڕەواکانی گەلەکەمان لە ڕۆژاوای کوردستان. سەرۆکی هەندێک لە حیزبەکانی کوردستان لە باشوور و سەرۆکی حیزبەکانی ڕۆژهەڵات حیزبە کوردستانەکانی ڕۆژهەڵات ئەوانەی نەیانتوانی و هەلومەرجی داگیرکاری کوردستان ڕێگەی نەدا لێرە لەگەڵتان ئامادە بن، منیان ڕاستپارت بەناوی ئەوانەوە لێرە ئامادە بم و سەرخۆشی و هاوخەمی ئەوانیش و خۆم و هەواڵەکانی تریشمان هەموو پێکەوە بگەینی لێرە. ئێمە لە لەحزەیەکە بابێ وڵات بەجێمان دێڵێ. بەلێبینەرین هێژا هەر رێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجاڵان jî peyamek ji bo şehadeta şehîd Salih Müslüm endamê desteya hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk peye dêşand rêberapo di wê peyamê de jî baweyeke eşkere dibêje ku êdîm Salih Müslüm nemire ew rastiyeke heqîqetî ye. Rêberapo peyameke sersaxiyê ji bo merasîma şehîd Salih Müslüm şand. Rêberapo di peyamê de got min vê êvarî wefata hevrê Salih Müslüm ê dilovan bihîst. Heta serê sibehê min hewl da wê û têkoşîna wî bi bîr bînim. Bêguman ji bo kurê wî, ji bo xizmên wî û ji bo hevreyên wî hemûyan ew êdî nemire. Rêber Apo diyar kir ku şehîd Salih Müslüm welatparêzekî rastaqîn a xaka Sûriyê bû û wiha anî ziman. Bi Kurdan re Kurdek, bi Ereban re dosteke qewîm, bi Tirkan re jî birayekî cewherî bû. Ji xwe re kiribû parçeyekê jiyanê ku bi Asûrî, Ermenî, Çerkez bi her qewmî, ol û mezhebê re têgihişt û hikûmeteke humanîst ava bike. Ew ji bo min her tim hêmaneke cihê baweriyê yê Rojava bû û wê her tim bi vê rengî bimîne. Di dawiyê de a peyama rêber Apo wiha dibêje. Ez wî weke birayê cotî yê Sirri Sûriye önder dibînim ku di pêvajoya aştî û civaka demokratîk de me ew ji dest da. Li ser vê bingehê ew ê hem ji bo têkoşîna me hem ji bo aştiya me bibe stêrkeke ku ti carî venamire. Şehadeta Salih Müslüm wendahiyek nîne. Berûva jî vê yekê ew ê weke hêzeke rastaqîna gelê me
gelan, dostan û hevreyan her tim xurt bike. Berê bînerên hêja ji xwe devan keliyan de cenaze ber bi bajarê Kobanê ve tê şandin û di dema ku cenaze gihişt nava bajarê Kobanê de jî baweke zindî em ê bînin li ser ekranan û bi bînerên hêja re par ve bikin lê beriya vê yekê jî li Kobanê ji xwe konekê ji bo sersaxiya hatibû danîn û hema bê ji hemû ne tenê partiyên siyasî rêxistin û kesên nav û deng an gotê naskirin lê tevahiya xelkê Kobanê diherikin binkon û li binkon jî hem şehadet û hem jî têkoşîna ku Şehîd Salih Müslüm a ji bo gelê xwe, gelê Kurd û gelên herêmê dayî meşandin tê bibîranîn û sosa domandin û pêkanîna xewn û xeyalên wan tê dayîn. ای شهید جان هلا سر نوی پارتی حرکتی دموکراتیک پیده یا کانتون افراته ام دبند برا سر مالبات باب ولاد صاحبه سر گل کرد و کردستان صاحبه سر هرچه پارچه کردستان صاحبه براستی شهادت باب ولاد تیبر دبی روژه دا ام گل کی پیغمگینن و هیرو کسایت کی وکی باب ولاد نما اومر دکه بما ترزور زحمته لتشتكو ام سوز بدن خطا کو باب ولاد حتی روژه هیرو بردوام کرد جبوی دوزا گل کرد جبوی دوزا حرشا پارچه کردستانه و چاوار یک هتیابی گل کرد خورد بکه بهز دوباره جاغه دا اساس عثمان و باب جودی شهر خود من تعذیب دا شهید کرد من تعذیب دا تعذیب گرام بو باب ولاد بودا محکوم کنه یعنی باب ولاد روزه کشی رکاب المال خورنش داد با زاروگی خبر مال خبر یعنی الفرعون بو یعنی محکوم بو حتی شورش آنوزده تیرمه دست بکرد باب ولاد رابو کاری دیپلماسی و کاری دور در بکر باب ولاد خدمت گله بکر در بوندر لباب ولاد حتی نفس داوی جی به خدمت گله خدا بود خدمت جماعت خدا بود یعنی Berê bînerên hêjama gotinha karwana cenazê Şehîd Salih Müslüm êdî ber bi bajarê Kobanê ve diçe. Li wir jî nûçeganî me Mihemed Mustafa dema ku karwan êdî derbasî bajarên gundewarên başûrê bajarê Kobanê dibe dîmenek amade kiriye em bi hev re lê temaşe bikin. بله تماشاوران هجا جنازه شهید صالح مسلم به دبان کلیان دا دیگه جا گندوارن باشوری باجار کوبانی و کوندیمانا دا جی تبینن به هزاران جگل کوبانی باتنه پیشوازیا شهید صالح مسلم دکن کو دبان کلیان دا گیشتیا گنده بوغازه و بر و باجار کوبانی و دچه
بله بینرین هجا اف دیمنین هری داوی ین ج کاروانا جنازه شهید صالح مسلم یا بر به کوبانه و لگوری آگهین هری داوی کوم گرتنه کو نها کاروان جنازیان لگوندوارین باشوری کوبانه و دسپیکیم در باس نوا گوند شیرانه به بجبر کو شهید صالح مسلم بخوا خلک گوند بو و کاروان بگی جور او لنوا گوند جاره که بزور او پشت رجی و بر به باشار کوبانه و ورشاندن ما گوتمی هول بدین کو د نوا بلتنا خودشی به اوای که زندی کلین کو گشتنا کاروان یا لنوا باشار کوبانی بو بینرین هجاره پار و بدین ل نوچندن جین کو هنمه هول بدن د نوا و ساعت ده بو پار و بدین کو یک جوان جیم دیسا همان نوچه که خمگینی بو کو اوجیم و جوان حل بزمن او هر وها حوالی که می روزنامه‌وان کو د نوا وان دروژن داویه ده کوچا داوی کربون تکلداری وی که هفسرکاتی کنسر و برا کجکی به پیام که هم احمد حسینی و جوان کردی روجاوی کردستانی او هم جی حوالی می روزنامه‌وان عثمان کلچ کو بناوی گوندی ده هاتن اسکرن او ج هما بجا د قضا چاپمنی آزاد روزنامه‌وان هر کسی ناو بهست بو ل باوی که شکل من ندیت بو تکلدار وی که کجکی پیام که سرساخی ج مالباتن شهیدان را شاندیا او بالک شاندیا لسر رول او تکوشینا وان یا د نوا قادا برخوادنی جبو پیک آنینا دوزا نتویا گلی کرده. افسروکاتیا کنسر و برا کجکی جبر کوچا داویا روزنامه‌وان عثمان کلیج و هلبستوان احمد حسینی پیامک سرساخی و شاند. کجکیت پیام خود آنی زمان گو هفره وان گوندی گو جسال 1990 پیوه لاوروپای دناوا تکوشنا آزادی یا گلی کرده بو جبر نخوشی گو دمک درش پیکت بو شهید بو. کجکی گوت بلا سر گل کرد و سر مالبات ساق به. هفره گوندی سالن دور و درێژ کاری دیپلۆماسی مەشاند پشترە تەوی کاری چاپەمەنیە بوو. لەگەلێک سازیên چاپەمەنیە دا ئاستا بەرپرسیاریە دەخەبەتی هەریداوی لە نەفێ وەزیفەیە دیرەکتۆریە دکرد. ji malbateka welatparêz a ji ser tê bû. Hevreyê me gundî ji roja gotevlî bû û pêve çi wezîfe jê dihate dayîn ew bi cih danî. Bi dehan salan bi keseta xwe ya dilnizm hewl da her wezîfeyê bike. Li Ewropayê bû yek ji hêmanên esasî yên karê çapemenî û diplomasiyê. Kecekê da zanîn got hevrê gundî li gel got bi nexweşiyeke giran ketibû heta rojên xwe yên dawî jî karê xwe meşand û wiha bilêv kir. Dilsosiya xwe ya bi xeta rêbera û tevgera azadiyê dikêliyên herî zehmet de dewam kir. Hevreyê me gundî got yek ji ketkarên mînak yên têkoşîna azadiyê bû wê hertim bi vê taybetmendiya xwe bêbîranîn. Kurdistana azad û rojhilata navîn a demokratîk got hesreta wî bû wê te qes pêk were. Herwiha kecekê sersaxî ji malbata helbestvan wê jevan û rewşenbîrek Kurd yê hêja Ahmed Hüseynî xwest û wiha got. Ahmed Hüseynî bi helbestên xwe di afirandina rih û hestên gelê Kurd de kedeke mezin da. Welatparêziya xwe ya xurt hezkirina ji welat û gelê xwe di helbestê xwe de nîşan da. Têkoşîna azadiyê ya gelê Kurd ji nêz ve şopand û hîs kir. Em di wê baweriyê de ne got helbestvanê li Rojava û tevahiya Kurdistanê wê karê wî biwate bikin. Kurdistana azad û demokratîk got hesreta wî bû bi rih û hestên got helbestvanan di afirînên wê te qes pêk were. بله بینرین هنجاما گوت حوالی می روزنامه‌وان به تایبەتی عثمان کلچ کو به ناوی گوندی دهاتن آسکرن تنه ناوی وی هر کسی دزانی لی دعالی دیدباری ده جیزده ندهات ندخوا در ندخست پیش لی بکدا خویات کشینا ده چاپمنی آزاد ده نوا هموم خباتکارین چاپمنی آزاد ده برینک هشت انگام بیشن خمگینیه که مزن دا آوکرنش خو هر دوی چارچوبه ده جیم یکی تیا راگاندنا آزاد جی به پیامه که سرساخی جمالباتا شهید گوندی را جی خواست و گوت ایدیم اف رویتیا کوی دا دست بکرن جبون نفشی بیجی و وکه الهامه که لی بمینه یکی تیا راگاندنا آزاد گوت عثمان کلچ یک جی کسیتی نافدار این راگاندنا آزاد بوم جی سال نوتی و جیانا خواه ترخانی کاری چاپمنی آزاد و پاراستنا حقیقتی کریه هر وها رولای اکتیو ده پیشته برنا کاری روزنامه‌گریه ده لیستیه ده همان دمیده و که ریو بر ده آژانس نوچان یا فرات ده جکار کریه یکی تیا راگاندنا آزاد به ویبونه یا خمگین ره سرساخی جه هفکار و همو کتکارین چاپمنی آزاد را خواست
تقص کر کو ریا تکوشناوی د جبو نفشین بین را ببه چافکانیه که الهامه. بینرین هجا اف 21 دقیقه در باز بون تکیلداری نوچین به تایبت ین خمگینی ین کو بیرین سرکه ین کو گلی کرد لروجاوی کردستانی و لدر و وندا کرنه اموان بوا بینرین هجا را پار و دکین لی نوچه که دنجه هیا کو ام دخوازم بوا را پار و بکن اوجی تکیلداری و جاری ناسنامین کو شروانین هیزن سوریه دموکراتیک قصده یا نامه در آگاندن یا هیزن سوریه دموکراتیک قصده ناسنامه پین جانگورین آزادیه اشکره کردن که دمین داوی ده انجام ایریشن لسر حریم ده این جالی حکمتا دمکا شامی و شهید ببون که افکز جیم ده دم و دروکین جدا ده شهید بونا قصد جبو مالبات و جبو گلی ولاد پاریس سرساخی خواست. ناوەندەرا گاندنیە هێزên سووریا دموکراتیک قەسەدێ bi daxuyaniyekê nasnameya pênc şervanan eşkere kiriye. Ev şervan di êrîşa hêzên hikûmeta demkiya Şamê yên li ser herêmê de şehîd bûn. Qesedê ra gihand ku her pênc leheng li hemberî êrîşan bi îsrar sekinîn qehremanîya herî bilind a fedekarî û dilsoziyê temsîl kirin. Bi qehremanî û fedekariyekî mezin ji bo parastina destkeftiyên şoreşa xwe canê xwe feda kirin. Hêzên Sûriya Demokratîk sersaxî ji malbatên her pênc şehîdan re xwest û soza domandina wan heyanî Sûriyeka Demokratîk da. Li gorî daxuyaniyên nasnameyên şehîdan wiha ye. Nasir Mihemed bi nasnavê Çiya Qamişlo li Helebê ji dayîk bûye. Yekê Adara 2026 li Kobanê şehîd bû. Mihemed Mamo bi nasnav Baz Kobanê li Kobanê ji dayîk bûye. 24 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. Adil Emîn bi nasnav Mazlûm Emîn li Kobanê ji dayîk bûye. 24 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. Adnan Xelîl bi nasnav Lezgîn Kobanê li Kobanê ji dayîk bûye. 18 2026 li Dêra Zorê şehîd bû. û Mihemed Hesên bi nasnav Cebel Heseke li Şeddadê ji dayîk bûye. 17 2026 li Mekmen şehîd bû. بله بینرین هجامین ها برای خواب دن کوبانی او تکلداری گهشتنا جنازه ی کاروان شهید صالح مسلم امی آگاهین هری داویه جنو چکانا خواه هیویدار حرانی وار بگیرن. هیویدار دماتا خوش به؟ بله هیویدار امی آگاهین جدا وار بگیرن ها جنازه ی کاروان شهید صالح مسلم تام لکودریه گهشتیه نیزی کوبانی یانا لکوبانی جبو پیشوازی کرنا جنازه خباته که به چاوی هیا. بله ایوارا و باش باش باجاری کوبانی سلام بو همو بینرین رونایی تیوی جخوا ایرو آوائی کی گرسی بریا چند کلیان جنازه شهید صالح مسلم باب ولات باب شهید شرفان گهشت باجاری کوبانی بریا ساعته که لحاجز قومچی بو دست پی که لوی داره گرسیه کی پرمزن هاتا پیشوازی کرن جا آلیه سیاست مدار خلق کوبانی با درباسی گنده شیرانه گونو نهاج هیدی بر باجار کوبانی داتیم جو شهید صالح مسلم جه نافچه شیرانه یا گریدای باجار کوبانی خود سالا 1950 یکان دالوی کنتی جدایی کویا خلق ایرو خواست بو مراسمه کی گرسی جوشک گرسی پیشوازیا جنازه شهید صالح مسلم بکن شخوا نها ده گنده شیرانه نه یا گریدای باجاری کوبانی هیدی بر باجاری کوبانی باده کس بو بشداری مراسم پیشوازی کرنه بو به هزارم به جوشکی پرمزل کسکی شهیدکی وقت صالح مسلم ودی کدکا پرمزل بو هر چار پارچه کردستان طایبت
لروجاوای کوردستان چاوا چاوی خو دنیای فکر چه سال حیشتی دا و مالباتک به تباهی چه سال حیشتی دا دست به خاباتی کرد. بله هیویدار از خوازم یکی شتا پرس بکیم ها به تایبتی تجهنه که بالکشاند لسر تیکوشین و کسایتا شهید صالح مسلم لی به بهستنا شهادتا شهید صالح مسلم را به تایبتی لنوا کوبان اتمسفره که به چاوی هاتیه آوای کرن یکی از خوازم بزانم و یا دوامین دشی شخوا کنک جبو شهید صالح مسلم هات بودانین هاتنین سردانین دبن کنده به چاوی نه پیامین کل ور درد کevin چنه تکیلداری وی که جمعنه که آگهانش توار بگیرن. بله شخوا پشتی کو شهید صالح مسلم شهید بول باشور کردستانی در باسی روش آوا بوش و کلیه دا پونه سرساقی لپیشی مالاوی هاتا وکرن دبن کنده گله کس هون گله حسکریه وی هون شهید صالح مسلم نه کساته کی نورمال بو اب یکاشی دبن کنده هات دیار کرن کونه تباهیا بیشن کسی کو شهید بون هاتن اوغر کرن گرسایی بون نیا شهید صالح مسلم هی جداتره ابدر روشن کونی وقت نهاتیه راوستاندن و اینو پیشوازیه هاتا کرن سبا ده ساعت 12 نیپرو دا و شهید صالح مسلم لسر آخا کلتایی کوی لسر آخا کلی کدایی لسر آخا گلک جاران جعالی رژیم باس یا قرکر یا دستلاتار کو گلک جاران بنجاف کرن کتا زندانه لیس شهید صالح مسلم وکو سیاست مداره کی کوشینه کی پروازن جبو خلق کردستان تباهی کر ل ولات عربی دامکو خبات با اوکی بشارتی دام شاندن دامزرینه پارتیا پیده و حتی روجا داویه جی افت کوشینا دام شاندن یاد عیش افغوتنا کرده باکو از نوکو سیاست مدارک کن نیش شهید صالح مسلم امی بهنا سیاست بگرن و چاوکو مالباته کی ولات پاریس به خوش مالباته کی خودیکت بخوشی بابی شهیده که شهید شرفان برفادانا کوبانی داد سالا دسپیکا ایریشتی لسر باجاری کوبانی دیسا جی همبری چتین هوف چتین داعش شهید کو برفادانی که به هم بایشت اف یکاته واتایا کو شهید صالح مسلم لبیخوا شوبکا لهنگتیه لبیخوا شوبکا کو مالبات بتفاهی بکا با دوزا ولات بکا با ریا تکوشینه. بله هیویدار حرانی نوچگانا مج نوا کوبان هیویدار هری داویه بریا که از بداوی بکیم جاره کدن اجبو بینرین ما اگر کت دما پیک آنینا مراسما شهید صالح مسلم یا کو سبب لگورستان شهید دجله بی اوغار کردن تو بینرین مرا پار بکیم شهید دجله ساعتی شخوا سبا ده ساعت 12 دا و مراسم شهید صالح مسلم وهن هبالين شهید يندي ترشي كل تحملين هري داويدا برفضان هري داويدا باجار ديرزور شهید بور بهبرا بين او غرغر بحزارة كشف من بيش شابي خديد صبا جيوي قرسنج بيكي مزنتر بخلقي كوباني بجوشكي بدلكي گرم بچاوين روندك و شهید صالح مسلم راستیجی خساره که مظلوم بو ایشکی گرام بو سوال گورستان شهید دجله و به اوغر کرن لسر آقا کوبانه لسر آقا کشتایی کویه و لیکه دایه بله هیویدار حرانی نوچگانا مجنوا باجاری کوبانه تکلداری ریکتنا کاروانین جنازه شهید صالح مسلم یاج قامشتو بر به کوبانه و آگاهی دا کو وکه حوالا ما هیویدار جانی زمان ایدی کاروان گشتیه نافچا شیرانی یا کو جه کو شهید صالح مسلم لی جدایی بوی او ایدی بر به باشر کوبانی وتی ودکتیه ری هر ده و چارچوبه دشی و صبح ساعت 12 شهید صالح مسلم او چند شهروان دنیین کو ناسمه وان هاتنه اشکره کرن و جنازه وان جی لکوبانی ورا اوغر کرن او مراسمه که گرسی و لناوا کوبانی ورا پیک آنین شخوا دما پیک آنین وان مراسمان دجی با اوه که زندی لسر اکرانین رونهی تیویم هنی مراسم اوغر کردن وان جانگورین آزادی ببینن هر ده همان چارچوبه داشتی شخوام ام به نوچاخوی دریزه دوام بکنم که ابجی هر تکیلداری وی کی بکم آسایش هزین آسایش جین آسامه اندام که خوی کو شهید بوی اشکره کرد که هزین آسایش راگاند کو شهید ندال آمانوس گشتی استا شهادتی فرمانداری هزین آسایش دازانین کو شهید ندال ده نهی چلیا 2026 ل تاخا
اشرفی یا حلب شهید بو هر وکه گوت شهید نیدال جدسپیک و پاراستنا خلکی خو و یا خلکم خو گرتیا سر خو میناکا دیسپلین ویرکی او هر وها بارهلگرتنه بو آسایش سرساخی ج مالبات شهید نیدال و همو مالبات شهیدان رخواست و دیار کرد که اوی لپی دوزا شهیدان بمش حیا سرکفتنی لگوری داخلینی ناسنامه شهید وهایه حکیم رشو بناسناف نیدال آمانوس ج لشامی جداید بویه نه چلیا 2026 لطاقه اشرفیه یا باجار حلب شهید بوم. بینرین هیجان به روشال نوا سوریه دوام میکن کل باجار حمسی تقینه که مزن پیک هات لگوری که آگاهین هاتنه بدست خواستن جی تی گوتن ناونده که هیزین حکومتا دمکی یا شامی هاتیه آرمانچ کرن. لگوری دزگهن مدیای خواجهی تقین لبارگه که لشکری یا لطاقه عباسیین یا باجر حمسی پیک هاتیه وزارت تندرستی راگاند که ده انجام تقینه ده 29 کس بریندار بون امبولانسان جی برای خودان جیبویر دا که برینداران بگهین نخوشخانه ام در بازی شریکو ایدی باندورا خوانتن لیل روشلات ناوین لتواهی جهان دیکه ببینکو ایدیشن اسرائیل امریکا ین لسر ایران اوپیره جی گربونا شهر لیل روشلات ناوین ایدیم در بازی روژا خویا چاردیان دبه دوی چارچوبه ده ده انجام ایدیشکا لسر ناونده که هیزین فرانسی ین لباجاری حولی دیگه باشوری کردستان ده لشکره که هزین فرانسی هاته کشتن هر وها بالفرک آمریکای کت خوار دیده 6 لشکرین آمریکا هاتن ان جیانا خواج دزانه مرینه و هم وقتی وی که جاره کدن سرو که دولتن یک بین آمریکای دونالد ترامپ درکت و گفله ایران خوارو گوت هنی ببینن کاوی چه به ایرانی بی بله بینرین هنجا هر سرخاک باشور کردستان جی به دجواربونا ایریشان را ایدیم ایریش سر باشور جی زیده دبن هری داوی به سوپی پازداران ین ایرانی به دو درونان ایریشی بارگه که حزب دموکراتی کردستان یا ایرانی یا لحولی ریکر لگوری آگاهیان سوپی پازداران به دو درونان ایریشی کامپا پیشمرگین حزب دموکراتی کردستان یا ایرانی یا لدولا آکویان یا سرب اراده سوران یا گریده پاریزگاه حولی ریکریه مدیا حزب دموکراتیک جه ایرشی پشتراست کر و راگهان ده انجام ایرشی ده تزیانه چنه بویه. هجای گوتنیه دو بشف جه بدرونان ایرشی کامپکه زوی سپی یه مالباتن حزب دموکراتیا لسنوری نافچه یا کوی یا حولی ره هات بو کرن.
هر وها مدیا عراقی راگاند کو دو بشف جارکدن ایریشی بارگاه لیویا چلیا هیزن هجدا شعبیه نزی نافچه دوبس یا سر به پارێزگاها کرکوکی هاتیه کرن. همان چافکانیا راگاند کو ده انجام ایریشه ده جگدارک هیزن هجدا شعبی بریندار بوم. هاته دیارکرین کو رایدارین پیوندیدار جبو پیشوچونا بشوپینن او جهه ایریشه جه هاتیه کرن او تاوانبار کرنن دیار بکن تدبیرین پراتیکی او تکنیکی دانه دست بکرن. بله بینرین هجا و که نوچال از گین جمع دکاریم با بینرین هجا را پار و بکن که دوان کلیانده جنازه شهید صالح مسلم جهشتی نوا باجار کوبان اوجالی خلق کوبان و تی پیشوازی کرن ما گوت اگر که ده آلیه تکنیکی ده پرسریک در نکفن امی حول بدون که جهشتنا جنازه شد نوا بلتنی ده بینین لسر اکرانان او به پیشانی و بینرین هجا بدن و که آگاهی که داویه کم ام همو لبندی بون کو کاروانا جنازه شهید صالح مسلم بر بکوبانی به کتبوری لیم نها ایدی کاروان در بازی نوا باجار کوبانی بویا او جعالی خلق کوبانی و جنازه هاتیه تی پیشوازی کرن دنوا بلتنی دیجی اگر کو درفت چی بو دیمنین باوی که زندیش برکو قربالخیه که پر زده هیا پیشوازیه که پر قربالخ یا جالی خلق کوبانی وج بو جنازه شهید صالح مسلم هیا اگر کو درفت چی بو امی باوی که زندیش وان کلین در بازبونا جنازه شهید صالح مسلم یا نوا باجار کوبانی بین لسر اکران او بو بینرین هجاره پار و بکن لی حتی وی دمیجی که ام نوچین خوین درزی دمی بو بینرین هجاره پار و بکن که یک جوانجی ایدیم جاره کدن موشک که هیزن ایرانی لناوا خاکا عراق کت وزارت پاراستن یا دولت ترکیه جد بیجه موشک جالیه هیزن آسمانی یا ناتوی و حاتیه بیباندور کرن. وزارت دازانین کم موشک جالیه هیزن ناتوی ین لرشتات دریا سپی و حاتیه بیباندور کرن هاتا گوتن بویر تیلی کلین کرن او تکیلیا به ولاتین پیوندیدار رجی دوام دکر. هر وها هاتا راگاندن کو ده شویده لدردورا باراگاها هوای یا لانجلیک یا لعدنه دنگ سیرنان هاتیه بهیستن. لگوری راپورین مدیا حرمی سیرن ده ساعتین سری صبح ده بقاسی 5 دقیقان دوام کریه. باراگاه انجلیک لباجاری عدنه به ده باراگه ده جبلی هیزین ترکیه لشکرین دولتین یک بوین امریکا، اسپانیا، پولونیا و قطر جی لور هنه. جدو 2015 و اسپانیا ده چارچوبه میسیونه که ناتوی ده لحرم پرگالا پاراسن هوایی پاترویت هیا. پشتی پشکتنین داوی هات راگاندن کو امریکای باتاریه دنیم پاترویت جشاندیه ترکیه. هجای ببرخستنه کو اف بو ایشا سیمین ابو مشکان لدجی ترکیه تکرن. بله دو وقتا چکو افشار لرشتات ناوین ایدی باندور لسر تواهی جهان دیگه هر کس دی بجه دوید دزوترین دمی ده بداوی ببه لی هنک آلیین کو جویه که جی سود دبن انگو کیفخوا جی دبن هنکو امریکای جبو شری اوکراینی هنک جزاین دالی انرژی ده لسر وان ولاتان فرض کرده بو که کسی کو انرژی جی روسیه بکره و جزایان لی ببره لی و هری داوی واشنطنی جبو 30 روزان دستور دا بازرگانین پترولا روسیه کو جزا لسر وان هاتبو فرض کرن و اف یک جوه که قزنجه که سرکه روسیه تدیتن لگوری دستور دمکیا کو جهلا وزارت خزینه یا امریکای و هاتی را گاندن پترولا خاف او برهمین پترول ین روسیه ین کو د 12 آذر آنگو بری ویده لکشتیان تینا بارکرن دکارن حتی 11 نیسان به ورن فروتن او و گوهستن. وزارت خزینه یا امریکای گوت آرمانجا بریاری او کو بازار انرژی ین جهانی کو جبر شری به ایرانی را هجیان آرام ببن. پشت شری لدیج ایرانی باهاین پترول به لز زیده ببو اوج $100 در باز کرد. آژانس انرژی ناونتوی هشاری دابکو شری لروشتات ناوین دکاره به بسدمه که یک جمزنترین پرزیریکین دابین کرنا پترول یاد دیرو که ده. روسیه جی جوی شری حی کیف خوشم.
لگوری کرملینی جخوان زی 100 میلیون برمیل پترول روسیه لدریاییه. اف مقدارا هما وکهوی هلبرینا روشانه یا پترول یا جهانیه. اف گاوا امریکا جالیه ولات اوروپی و اوکراینی و تنه رخنه کرن. بنرین هجا ایدی روش بروش ام دربازی جشنانه توی نوروزی دبن او آماده کارین دوی چارچوبه ده ایدی همال هر دره با اوای که بربچاف ایدی تینا خویا کرن هری داویه جو کمیته آماده کار یا نوروزا قندیل جی پیام ایدا او بانک له هر کسی کرن کود نوروزی ده بجداری نوروزا قندیل ببن لگری مامیارا یا سلیمانیه انداما کمیته روکن مجید داخوینیک جی چاپمنی رخوان ده داخوینی ده هاتا گوتن کچه این کردستانی به درجه دیروکی جه پاراستنا زمان چاند و نرخین نتوی بون و قندی جوک ناوند برخوادان جه گرینگ هیا کمیته بانک کرکو نوروزا ایسال ببه نوروزا یکیتیا نتوی یا کردان او گاوک جبو آوا کرنا سیستما دموکراتیک لگوری برنامه پیروزباهیه شاهی و ده 20 و 21 آداری ده لبنار قندیل پیک وره ایوارا 20 آداری آگیر نوروزی ده وره بخستن او لسرچا مشکه به مشاره وره لدار خستن هر وها لسر گورین شهیدان موم وره بخستن 21 آداری جی به بجداریا هنرمند و کمین چاندی شاهی و پیروزباهیا جشن نوروزی لبنار قندیل و دست پی بکم گلی کرد لهر چوار پارچه کردستان بربینرین هجام گوت کاروان شهید صالح مسلم گشتی نوا باجار کوبانه او جوابه که دوچه غرامه هیویدار حران جانیزمان صبح و لگورستان شهید دیجله یا کوبانه لگل چند شروان قصد این که ناسنامه وان هاتبون اشکره کرن و ورن اوغار کرن و جاره کردن ام دبیجین هم جمالباتا شهید صالح مسلم و هم مالباتا شروان که بین اوغار کرن هم سری مالباتا صاغبه و حتی صبح جاره کردن ام بین پیشیا و ببینید نواخیر خوشیه ده هر شاد وقت وارد